Generosa. Pide socor, pone niño. Espera aquí un minuto, que si quería... Nominando a Generosa, que estaba falando... Estaba de pé, Estamos falando con Venancio. Que tal? Quanto tempo? Pura, coñeces a Generosa? Ai. Coñécela, Boas non? noites, Pura. Generosa, Ai. ti tes algún recordo agradable del Eu lugar? vir agora de fora da terremoto do Cocón, parece un concurso de mises. Sí, Ai, tal cual. Dios. Que tal, Lizardo? Lizardo, hoxe non veo, home, non veo que está escarallado. Está mal, sí. Eu non sei que lle faedes aquí. No, Non salo do médico e cada día está peor. É que non queremos... muller de Lizardo. Eu son a muller de Lizardo, sí. Generosa. Teño unha cruz ao lombo grande tamén. Usted tamén? Eu tamén. Vaya por Dios. Non hai un bo. Non hai un Hai bo. un bo. Bueno, pois déalle recordos da nosa parte a... A ver se a me Lizardo, deixan sí. logo, A ver Que si- va- E furo por aquí. Pero vai xunto a Bellino, non? Vou ali a consulta, se non Ah, te vale, importa. vale. Está, sí, sí. Bueno, Xa está, vos vale. seguido ao vosso. Vale, vale. Que tal, Belén Esteban? Hola. Ai, guapa como siempre. Hola. Ai, Generosa Dios mío. visita Ai, canta o maniobra doutor teño que facer Bellino. hoxe. A ver si la ha atravesado Gracias, este... bonita, gracias. esta masa de público que Ai. temos hoxe. É como a Ai, gincana Dios de mío. cortacésped. É verdade, un O pouco que me sí, doen un pouco as sí. pernas. Bueno, mira, foi a xirar. Bueno, qué Ai, que non sorpresa. dou chejado. Qué sorpresa, Buenas Generosa, noites, Sam. por favor. Venga Ai. aquí. Déame un beso. Non me apriete moito. Ai. Pero qué guapa ven usted siempre. Está como unha de 20, Ai, si, Qué home, si. alegría verla, como unha Que de 20. trapalleirada. Séntese aí. Ai, qué non me alegría. faz rir. Non sabe a alegría que me dá de verla. A ver, Ai. sabía que non villa por aquí, pero... A ver, a modiña, Ai. aí. Cuidado. Teño que ter cuidado que se ve o Cuidado con refai. sagra, Ai. Ay, bueno. Ai. Alegro un día hoxe, Generosa, sí, señor. Ai, ¿verdad? bueno. Qué maravilla esta muller. Muy bien, pues nada, dígame entonces, ¿qué precisa, que viña? A min eu non preciso nada, home. Ah, non precisa usted. Veño polo Lizardo, home. Coño, por Lizardo, hombre, qué casualidad que Lizardo, coño, qué casualidad. Estou moi contento eu por ser Lizardo, Ai, sí. Non sei se o sabe, pero Lizardo, no que vai dar, non teño aquí apuntado, débeme 13 consultas. 13, Ai, non lle dijo que non. No, yo estoy dicindo Pero eu. mire, a mí non me diga nada. Esa é cousa de usted a máis dela real como poido eu. Xa. Eu trouxen para lle pagar, Así me gusta, Eu cando se trouxe. ven aos sitios hai que Eu- traer cartos, sí, eu señor, así trouxen me gusta. para lle pagar. Ah, que é como ten que ser, hai que pagar. Mire, Como? Pero, mire. Oi. Non lle poña esa cara que son lle da casa, eu. Fixe no seu con estas manciñas que Son me da deu o casa. noso señor. Mira que ben cheira. vale, veña, va. Pa Non que llevo, a ver, vexa. se llevo fuera ahora un ceo, Eu traballo. Perfecto, pues nada. Ai. Aquí vamos, dígame, señor. Mire, A ver, dígame. é que Lizardo estalle mal. Lizardo estalle escarallado de todo. Xa, bueno, pero Mire, xa, fixenlle aquí unha lista. Como unha lista? Con todo o que ten tantas cousas que non me acorda de memoria. Mire, Pero, ten mal o apéndice. o que, espera, que vou tomando nota. O apéndice, ten mal. O pé dereito ten escarallado de todo. Pé dereito. E o izquierdo ainda o ten peor. Peor que o dereito. Vale, pé Ai, dereito Dios tamén. mío, mire. Do lombo O lombo. non hai por onde agarralo. Xa, non hai, Teno meu. perdido. O lombo, man. O sobaco, O sobaco. pícalle. Va, pica. A cachola, Bueno, a ver, a cabeza xa onde vai? teño Eso visto xa. cafeteras que se están mellor. Xa, vale, a cabeza. A barriga. A barriga tamén. A Basílica Balear. Ah, A Basílica... aquí. Basúlica... Espere. Ah, Como é a... A báscula biliar. que dixo? Gracias, que ela debe ser doutora. Sí, A báscula balear. Sí, a capilla Sistina. Sí. Pare. Vamos a ver, muller, pero digo unha cousa. Lizardo meu hai 15 días que estuvo aquí. Sí. Estaba como un reloj. A ver, tiña un pouco de gases. Monreló sin cuerda. Gases, Pouco. Tiña, pero foille millor isto, foi o dos gases. Foron ya peor. Sí. Mire, ainda é normal que quedan as noites quentes. Por? Hai que dormir coas ventanas abertas cada día un foleón. Dios, non será pa Esa é tanto. festa todos os Non días. será pa tanto, muller. Ai, Dios mío. Non será pa... Mire, ten que mo ingresar. Eh? Mire, o perio da próspera, o do marisco, Sí, o do marisco. fajalle Pero vamos a ver. un coma ou... Generosa, ¿Qué? vamos a ver, coño. Vamos a ver, como vou inventar unha operación para operar a Lizardo? Pero usted que pensa que é isto? Eu non podo Cago na decir... centella. A ver se nos entendemos, Cona. Vale. Eu necesito coller unhas vacacións. Ah, vale. É que é verdad. Ti estás casada. Ya. A que queres coller unhas vacacións do marido? É que son como acarrachos, Bueno, Cona. coño. Non se dan quitado de encima. Non fai pa... A ver, Home. muller.
Por favor. Verdad? Non salte. Non me pasa, Barbadilla razón, claro. Eso que ten ao lado, a mãe mía. Sí, pero está calado. É un pouco non? medo. Vale, non fai falta insultar, Non é ese. Veu co outro, bueno. Non fai falta, non fai Vir falta. con outro pode se lle faltar que non Aí pasa nada. claro, iso non é carrancho, claro, aí interesa allí. Pois ten que fazer algo. Faga o que queira, crece porque tenme tola. Era tola. Pero por qué? Que lle Mire. rompe tanta cabeza, home? Cando non está na taberna, ven pa casa. Bueno, E então anda vai. atrás miña pa que mire tractores no teléfono. Ah, No móvil. ahora- Ahora dá-se por ver vídeos de tractores, desbrazando, e quero que os vexe eu tamén. Bueno, igual se vai tiktoker ahora. Inventou empanada de callos. Como empanada de caña? Buah, Hostia, mire, empanada de ten... Eso, cando non se pon romántico, é que quer que bailemos un paquito chocolatero a todas as horas, oi? Patito el chocolatero, romántico, romántico. Muy romántico, no te dice un poquito el chocolatero, pero bueno. Mujer, parece la revista. No. A ver, coño, pouco de seriedade, muller. Estou escarallada do riñón e No, non pois me acordaba. aí ben que saltaba, Ai. Hai un anaco non lle doía o riñón, muller. Ai, Dios mío. Ai. O do baile na casa de ustedes xa vexo que é algo de mire. familia, deixe de lerias e faga algo, sácame deste apuro, senón eu calquera día vou facer unha toleada. Como, Dios mío, por Dios. Non se lle estará pasando pola cabeza facerlle daño a Lisardo. A Lisardo non conoste, como non me axude. Hostia, non demo, Vale, epa. Dios. Home, que me ten Non sei se me chesa. chimparía o tímpano como bastón, Necesito un descanso de Lisardo. Vale. Entende ou non entende? Sí. Tranquilo, no. Mando yo outro, No, podo fer algo. Cago na centella. Podo fer algo, espere. Dios, que me quedou un tímpano tocado, Ai, Dios mío. De feito, voulle facer algo, Leo Generoso. Voulle facer, mira. Bajo xa. Voulle facer un papel especial. Vale? Un ingreso. Sí, un Ingreso, aunque sea nunha casa de tolos, como eu non está. No, pero o ingreso non é pa Lisardo. Como que non? O ingreso é pa usted. Sí, Como señor. que pa mí? Escoite, mire, vou a ingresar nun lugar maravilloso. Vou a ingresar nun lugar, mire, silencio garantizado, vale? Nada de visitas, nada de teléfonos móviles, nada de Paquito el chocolatero. ¿Qué lle parece? Pois justame así. ¿Verdad que sí? Xa verá, mire, vai usted estar encantada de la vida. Mire, tome, aí lle vai, tome. Xa verá, eso, Giorgio, pa. eu creo que vai pasar pipa, eu... Parece unha, pero bueno. Justificante de ingreso no servizo da morgue. Xa verá. Bueno, Vai estar usted no ceo. Sí. Sí, aparte fresquiña, sin nadie como moleste. Home, por Giorgio Paz, Giorgio Paz. Ai, Sí, xa verá. ai, Eu quero o mellor para usted. pómala. Vayas, hombre. Moitas gracias, Nada, filliño. señor, Ai, que bo rapaz, a sus pies siempre. É de Lisardo, que é un canta mañana. Ya, pero Lisardo, Bueno, mala lengua, hombre. Pois hasta outra A hora. la muller. Ai, Recupérese. Sí. Ai, Qué sorte, xa viñestes para arriba, lo. Qué sorte onde Sí, mandaron, doume aquí para ingresar. Sí, Da pero... Generosa, vostede Sí. sabe o que é iso da morgue? Pois será un balneario. Non exactamente, non. Era o que? É o depósito de cadáveres. Sí. Ai, mala centello, amate este desgraciado, que coño. Oi, Vou matar. oi. Pero que te Lisardo. Usted quería tranquilidad, Usted muller. canta Usted quería mañana. tranquilidad. O no, que tiene vos, tiene Tranquilízate. Ahí depósito. está, tranquila. Ah. Está muy... Meterme a mí No en el sabe depósito qué de quiere. cadáveres. ¿Cómo le falla Mala esto, Benito? centello. Por favor. Que me quiere matar. Por favor, claro, por favor.